yingisa mangwa ipfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios hi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungula ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Simon G Trading, UGM Tax and Accountants. Eka mabindzu lawa ya nga kona hi ku endlela monthly bookkeeping, tax returns, tax registration na annual CIPC returns. Ku kuma vukorhokeri bya hina tihlanganise na hina hi ku tirhisa email address ya samng07@gmail.com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 072 970 7053 kumbe u tirhisa nambara 060 3848 075. Simon G Trading, UGM Tax and Accountants. Ngalizotera music. Wanishawata shawata bala kukombela kombela. Wanishawata shawata bala kukombela kombela. Wani hausa bala kukombela sungwanela. Wani hausa bala kukombela sungwanela. Nashewetuwa mahungo mahel bala kukombela sungwanela. Nashewetuwa mahungo mahel bala kukombela sungwanela. Inga kubala basungwanela bala kukombela kombela. Inga kubala basungwanela bala kukombela kombela. Putila bala basungwanela bala kukombela kombela. Putila bala basungwanela bala kukombela kombela. Papa la bala basungwanela bala kukombela kombela. Papa la bala basungwanela bala kukombela kombela. Inga kubala basungwanela bala kukombela kombela. Inga kubala basungwanela bala kukombela kombela. Putila bala basungwanela bala kukombela kombela. Putila bala basungwanela bala kukombela kombela. Wani sheba wala kukombela sungwanela. Wani topa wala kukombela sungwanela. Putila bala basungwanela wala kukombela kombela. Putila bala basungwanela wala kukombela kombela. Papa la bala basungwanela wala kukombela kombela. Papa la bala basungwanela wala kukombela kombela. Inga kubala basungwanela wala kukombela kombela. Inga kubala basungwanela wala kukombela kombela.
lava swin'wana va la ku kombela ingaku va lava swin'wana va la ku kombela mali ya mina jiwa vusofa mamanwela na tikunga vonana mali ya mina jiwa vusofa mamanwela na ti yo hela ngoma ko sema konje yo ikomini ngoma awa cut riperi nna ku mamukela madambu lamanene hi le ka G1 Soli Makamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla ni kombela ku jikisanyana microphone leyi ya na mina yi kota ku ni languta riperi na amukela ka channel ya hina hayi njhani hi pfukini mi ngo byela vangiseri ku hi n'wina mani we le kwihi na mi amukela vayingiseri ni vahlaleri hinkwako la mi nga kona vito ra mina hi mina Hoxani TS wa ka Hlungwani kusuka ka Hasana Dakari ni n'wana Sira Wilson Jawuke na Hlungwani. Okay, TS email team Jeremy. No, TS le am Hlo. Oh, TS le am Hlo. Oh, okay, yeah. Anukumere TS. Yeah. Okay. Botoshan. Ayi. Nongono kwa yena Maxangu ya joni. Maxangu ya joni. Nihlangana naye. Okay, aburirini. Yes. Okay. Amiti kahle. Hey, 2016 loko ni heta matric. Okay, muwarini. No failing ngopfu ndzabeli ngopfu loko ni ri Julius ni fike nhlangana va yisan'wana va la ka Mbalati la va xikimi va yisa lava mi kuma ku va nga twi swi endla ku na mina ni vheni hoxiwa ka xikimi lexa xo beda ivi ni dzabela izeni la ku tshika kahle okay hi 2016 nte loko ni heta matric mana mina ava nga pfuki se ni boheka ku no mani ni fanekele ni tshika timhaka ta xikolo loko se ni fanele ni tshika timhaka ta xikolo ni ya lava ntirho a no twa ku malume wa mina va tshama Freedom Park a Joni ivi himpela malume ni ku vulavula na vona ku ri Joni loko va ni byela ku va tshama Freedom Park ni hleketa ku kambe ku na malume Freedom Park hayi na famba ni ya Joni ni ba ti-piece job la ka Hasani mali yi hlangana and nkarhi wa kona ni ri na girlfriend ya Mvenda a yi tshama kun'wana kwala titshaveni so even then ni ilela ni ku hayi na famba ni ya Joni ni byala mani ni ya Joni a Joni kwihi ni ku a swi ta tikomba hi ndlela hayi mi bela ni famba loko ni henda Polokwane a ni tiva ku dlina Polokwane loko ni henda Polokwane ni vona ku Pitori 200 and something case koka foni fonela malume ankele minjani hayi mfukile le ndleleni le kuteni mzala uya kwini kwa nta Joni a Joni kwihi nta kwele ka n'wina Freedom Park emzala tshika ku chance tshika u teka ti chance ni ku ankele ni ri le kuteni va to nga ri no bula ni banze ni afika ni fika brief for the first time ni swi vona ku ya hi yona ndhawu la ni voka TV leyiwani vanhu va lo a ni swi vona ku tele ndhawu leyi ni nghena brile le Soweto ya Rongo va ku hayi la hi kona ya na le henhla ni ya le henhla va ku ni chika ZCC ya bridge ni fona ni ku ni le kuteni malume va yima xitichini na maja malume ni fika ni chika loko hi famba hi ya mukhukhwini wa vona na va ndhawu phela Joni ya tlela hi ri vanharhu mukhukhwini ku fika ku tleliwa rixa na mpundu ni ala vandhawu wana ni khomishi malani even then ndhawu ni yinkuma na hakela rent ya a ku ri ti 1 ta December na hakela rent ya December na hakela January lucky enough la ka mukhukhulu ni tlhela ni kuma ku ri na 3/4 va ku ni ta yi tirhisa even then ni jika ni vuya kaya ni ta phanda piece job hi ti 8 ta January se ni tlhelela ku ni tlhela na mhani luya hi tlhelela Joni and a ni tirhi a ni fika Joni hi tshama ku dyiwa zambani na khavichi ku ya ku yini kha ku maketiwa mara ivi ni kuma xitirhwani ntelo ni kuma ntirho ka khampani ya Restonic a ku ri ti 9 ta February loko ni kuma ntirho luwa ni pfuki hi 5 ya nampundzu ni ya ku maketeni ni fika ni tshama kusukisela hi 5 ni ya kuma ntirho hi 4 ya namadyambu ni tshame ri pela siku rero malume wa mina vo a va tirha kwala a ku ri vo va nga ni thipa ku tana ivi ni fika loko na ni ya kuma ntirho mi kuma ku ni siyi pasi ndlwini va la ta ni sayinisa contract na ha pasi va ku no u vuya mundzuku ni nghena ni fika ni endla leswaku i steplan hogring ni endla steplan hogring kwalaya mi kuma ku holiwa 500 hi vhiki ka khandziyiwa ka dyiwa va lava na ti-roll on ndlwini ku ri 500 leya fa yi endla swilo hinkwaswo mi kuma ku loko ni ri na mali luya ya dorobeni a ku a hi xavi tiphayi ni ku a ni lava yi xava yin'we kha ni endlela ku yena a dya mukumome right loko mi ni right
nkarhi wun'wana a ku lava ice cream ni ku xava yin'we mini xurini wa loko se vuya loko xini fane ku kota R5 a ku te xurini musi ni ku hani yo yi navela kasi a ni endlela ku sacrifice ku hi va right hinkwenu o amcha ku vula mola 500 a yi tiva payslip a ni vuya na yona ni endlela ku loko ni a yi vona ku i 500 a nga demandi ngopfu ku loko no tumbeta swi ta endla ku nga ku no hola ngopfu sa lava yo hinta 500 even then company va ku ya relocate malume wa mina va hlongoliwa ntirhweni hina va ku last in first out hina se hi salela hi fane hi huma ivi va hi terminate contract ta hina yi terminate wa so a bank na nchumu no 500 yo hetelela leyi nga yi hola na hakela rent joni ni kombi Maxangu hi n'hweti yin'we ni twa nga ri 8 months hi ndlela yaleyo ti vuye ngopfu even then n'wansati loyi a swi vona ku ka beta na ku twisisa laha ebotosha ayi girlfriend leyi ya mvenda mi yileli mi yi siya no loko ni famba ro sungula ni yilelini loko se ni famba hi 8 ta January ni fambe swin'we na ngumlango swilo milango swilo no ku ri ku tikenso ana ni endlela ku at least hi tikile wa swin'we ku na munduku hi va na vumbhoni xin'we ku hi hlupheki ngopfu kasi hi endla laha nga yi koti okay even then mi kuma ku kusuka kwalaya yena se a sungula ku ni ta hi xitori maswona wa swi vona ku mali ku hava se wa njikela u vona van'wana vo antswa ku ri kahlekahle a ni hi Maxangu ya jona hi Maxangu ya luya luya a ni tshika ivi a famba ni sala ndi na stress ni hela ku ri mi kuma ku ni hetiwa hi yena ni hetiwa hi ndlala lembe ra ko loko ni vuya kaya vanhu a va ni kombeta hi tituma ma yi vona joni njhani langutani luya hi n'wamu ku milaku ya joni mi nga hayi mi nga ta vuya mukapfana na Hoxani na swi twisisa se mi va xikombiso xo xo endla ku vanhu va chava joni va n'wi vone ni Hoxani loko la ku ya joni u ta fana na yena mara mi kuma ku na miyela se loko ni ri le joni mi kuma ku ndlwini ni xava 5 kg ya ace ni xava mazambana saka hi 10 rand mara mi ta fika mi hlawulela lamo bola mi hetela mzano 6 mazambana swin'wana swo fana na sweswo na ri cooking oil lo ra rutongo munyu wa mutina wu heli ri kombeteleni hila kwala lava mboni va na ri cooking oil lo nga ri khodiringile ya 330 leyo hetelela va lo ra rutongo rona se mi kuma ku ku le ku tikeni swinene ku hela mugayo a ku dwa zambana ku hela mugayo loko heta ku hela mugayo ku hela cooking oil ku sala mazambani marowani maendlele maze mamila ku ri ndlwini ku oma leswo swo mukhuku a ku na mukhuku ya 7 la jaratini ku ri mahele malan'wa mi kuma mukhukwini ku sa ku ri hahele ku ri ka mukhuku leri la hinkwayo loko ma kha ma famba loko ma fika ka wona ma nga nghena ma ta hi le handle ka ma swi tiva ku u nga mo byelana okay loko swi heli ndlela leni ku planini swilani ya ku maketeni mi nga rivali mani va ku kaya a va pfukangi ni nge swi koti ku va fonela ni va byela ku ni kombela mi ni hoxela mali ku na vona se a va hola a ku hanyiwa hi mali ya mudende na vona a va denda the way ya ku tikisa swona ni suka ni hamba ni ya Devland ku maketeni ni tsundzuka se loko swakudya swi heli complete voma 3 days na vusiku bya kona kha ku nga dyi nchumu ni ya ku maketeni ni vuya ni hlamba ni tlela loko a ku ha sirhara ndlala a ni ta ni fini mina ni tlhelela ntirhweni ni vuya ku maketeni ni vuya hi ndlela yaleyo mi kuma ku a ku hlangani ivi hi ndlela leyo ni gina ni swi vona ku hakatika ni huma ni famba siku n'wana ya Naturena ni fika Naturena ni famba door to door kha ni gongona koku ni kombela piece job hambi ku khurakhuranyana mi kuma ku va ala va ku hi hava ni ku hambi munhu holela helo fora xikwa mi kuma ku na va ala no ni nyika xikwa ndzi ni swi vona ku kumbexana la misaveni ku ha munhu wa tintswalo ni jika khari hisa dyambu nkarhi wun'wana loko taxi kha ni ya ntirhweni yi ta hile Naturena nga ri ni ngo rila loko yi ta hi hala henhla ku ri na ti vona ni tshame hansi ka sinya khari dyambu kha ri handla yena ene mara laha ka xikwa a ku nga ri na ku mi nga va gunguleli mu pfumana na xikwa na hi ku lamu mi hava mi hava ma swi vona mo boheka ku lama mi tsundzuxa wun'wani loko ni xava camp chair yin'wana laha ka Malamulele ni ku ti ku leta ta 200 a ku yele mali muni ku yi 230 a ku yi mhaka 30 rand ni ku swi nga endla kha u yi tirhisa ku ya ntirhweni u tlhe u vuya 30 rand yaleyo so then mi kuma ku ni lava ntirho swi ala ni hamba ni ya Devland ku 3 days loko hela ni kha ni nga dyi nchumu na vusiku bya kona kaya va swi tivi then swin'wana hi nda hi le kerekeni yin'wana va rile upon the rock worship center a ni kuma majeta kha mamaka ni ku lava vo volunteer mara swakudya va ta va
a ni nghena ku ri hi tirha ndzeni twanga ku madini manga yilanjini yin'wana hi vo matridi kasa hi dina ntwaka titshuxa mina va hatlisa va tisa swikwa tijuzi ku dyiwa kwalaya se n'we mi tirhela ku dya se ni tirhela ku dya na ku maketa ni vhele ku ana hayi ku maketeni la ku cover 3 days liya ni nga tlhela ni nga dyangi liya loko ku kha ku pambuliwa swila hi mani koka hi 4 kha ni phatelela ni endlela ku na swi tiva ku ni lwini a ku na swakudya no lalela swi endleka ni lalela loko hi heta ku tlheleliwa switineni kha ku makiwa loko hi heta ni fane ya lava 2 slices ni yi kuma ni chiya xikhwameni ni ya ndlwini ni ya tlela siku rin'wani ni nga ni kerekeni for 5 days va gina va ku aka ha tirhiwa swin'wana ni decide siku ri mi ngeta ku tirhiwa ni ya jaratini a ni kuma va ni khomele meeting vosesi van'wana vosesi Makhanani na vo okay vosesi van'wana vo boti van'wana mi kuma va ni khomele meeting va ku xana a yi tshama hi twanyala hi chachamela la ka ku dyiwa yini ni va ku le ku tikeni va ku why u nga vulavuli ni nga hinkwenu hi suke hi Maxangu ya hina hi ta joni a ni nga ta swi kota ndwalo se va ku hayi vona namuntlha hi leswi swakudya nyana va ni nyika swakudya ni ri siku rero ni kati nga thekili ya va ni nyiki na cooking wala no yi frya kunene na mahele mo kha ma ta hlometela ku namuntlha se ku humelela yini la mukhukwini lowu siku rero ni dya a wu thin'wani ku ka mina ni ta kombela madyambu man'wana u hamba u ta lalela ni nga laleli 3 days 3 nights even then va famba va ya kaya mi kuma ku se na sala ebi sendeni se ni kuma karhi maloya se ni kuma opportunity ya ku se ni tlhelela ntirhweni futhi se loko ni tlhelela ntirhweni va ku u ta hola 12 rand hi awara ni ku yi right yi komeni kwala hi nghenanyana maketa kha vuya ku nga ri khale hi ta yisa amahlweni Maxangu ya Joni Dentist Computing and CCTV installation hi vuyile nakambe na vukorhokeri lebyi antswisiweke hi Tswana hi nghenisa tikhamera exikolweni etindlwini ta mabindzu hambi emakaya hi nghenisa ti-electric fences alarm system intercom hi nghenisa na Wi-Fi ya xiyimo xa le henhla tsundzuka hi xavisa tikhompyuta na ti-laptops hi kota no ti lunghisa hambi ku ti-program loko u lava website tihlanganisa na hina vuxokoxoko hlangana na Chester eka nambara 0734392724 kumbe 081 na le ka WhatsApp hi kona u nga hi vhakela eka www.themchest.co.za email info@themchest.co.za kumbe email chester@themchest.co.za Dentist Computing and CCTV installation u vule hosi. Aye, Emaniko George Lagos Lowan and Leka Jiwan Sol Makamu Tokoto Studio. So guys, ni mundo ni takuti comedy na manramba kati function number really was 076-6689-706 076-6689-706. Guys, channel ya Jiwan Sol Makamu channel ngwa kahle ngopfu. Ni kwala kayo. hi vuyisa sweswo emavhengeleni le ka Jiwan Sol Makamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla mi ta hola 12 rand hi hour ya va ku ta hola 12 rand hi hour futhi a ri na tiset a ri na 95 set a yi ya ka 13 rand amper 13 ya ni ku a na problem mina ni ta tirha loko ni fika ni kuma ku na majita man'wana mo ringana 9 mala ka malamulele na giya na un'wana wa Mlovedi ku va na ku ri hina ntsena a ti vuya mi kuma ka ku offloadiwa ti-truck ni pfuka nampundzu se ni sungula ku lomba mali yo ya ntirhweni a na va hi nyikanga makhadi hi sayina hansi ni ya ntirhweni hi fika hi tirha siku rero mi kuma ku vhela a na ni matolovelanga u hlangana for the first time ma ni tirhandini nkarhi luwa kasi na mumo wu vuyisiwa ni kuma ku hayi ka tika a ku na lunch loko hi ku lunch ni ya tshama ni ri nexe va dya vanhu hi ndlela yaleyo mi kuma ku hi vuya ni chayisa ni ya ndlwini ku hela vhiki kha ni fika loko ni se ni fika ndlwini se a ni zamazama loko ni lomba mali a ni lomba yi tele ku ni kota ku xavanyana na vuxikwana mi kuma ku le ku tikeni ngopfu siku rin'wana kuma misa n'wana va ri Uncle George a ku mpfuka swi u dya yini ni ku na swakudya a rhandza ngopfu fole va lovini a ni va twisisa ngopfu ku Uncle George loko va layita fole a mi ta ku swakudya swi nga ngheni wa ku hi leswi mizaya na hamba ni dya swakudya swa vona vhiki ro sungula hi nga holi hi faneke maswitwa n'wina ndlala yi mi dlaya ku skimeni vanhu va fola va ka mi siyela swakudya mi kuma ku loko se ni fanekele ni ri ntirhweni ni hamba ni dya swakudya swa vona ni dya swakudya swa vona vhiki ro sungula hi nga holi se mali swi komba ku ni fanele lomba yin'wana a ni se mi va byeli ku yi ta vuya pela ni va byeli ku yi ta vuya hi sayina hansi ene loko hi sayina hansi so a va yisanga maphepha
vhiki ra vumbirhi ku nga holiwi ku va problem se xikweleti xi lehini ha ni suka siku rin'wana ni ya ntirhweni ra mali yo khandziya a ni ri ni wa khandziya ntsena hi vhiki ra vumbirhi ni ri a mi se holiwi ni fika ntirhweni ni kuma se swin'wana va ri i Charlotte na Zandile a ni jampi swin'wana Zandile loyi tshama Dakar yo hlangana kwalaya ni va hlamuseta xiyimo xa mina va endla leswi swo va hamba Zandile a ta na swikhafuthini swimbirhi ivi mundzuku Charlotte a ta na swimbirhi swi nga swi endleki 3 days na vo va susiwa va ya ka khampani liya yintshwa se ku sala majita ntsena mi makhelwani mani hala ka hina ni makhelwani wa Sonto hi fanele hi lavisisa ko Sonto ku va right na a swi nga fambi a swi nga fambi a ko va ku munhu a kula ya so ivi ndlela yaleyo mi kuma ku le ku tikeni swinene ivi then ni siku leriya before Charlotte a ni byela ku mundzuku wa famba loko ni lombi 20 rand ni ta kota ku ni khandziya ni ya ndlwini a ku ni ta ku lomba hi ri 100 ivi himpela loko hi chayisa ni n'wi landza ni ku 100 liya yi kwihi a ku xi na munhu wa so kasi diesel liya di chayisi hi 2 liya a nga dinga na 100 rand liya ma yi tiva Boysens a ni yi tivi okay loko mu huma joni la ka Standard Bank loko mi japa xitimela hi yona Boysens la nga na tatwe khampani leyi ri kwala ndle moni ku yile joni cause yi yile joni na a ni huma ni nghena xitarateni kha ni famba Charlotte ku ta swendisa ku ni ku nga vileli ni famba shop to shop ni kombela nyana piece job ni banya na fast min ni ka 11.50 ni khandiya ni andlwini a vala hinkwako tishopo leti hinkwato ti hela ni langutisa ni ku wa kulele ndzhaku ni hleketa ma swa bemuda ni nga kulele ndzhaku na famba ni famba ene sweswo swi nyanya ku vava loko ri ku a hi nge n'wi mi ya hala ne kuma a mi kombela ka tishopo mi kha mi ya hala se mi va mi tingeteleli distance mi ku loko ni yo famba ni ya kaya ma swi vona mata ni kuma ku ni famba kusuka Boysens ni nghena a Southdale ni famba ni nghena a Omonde ni famba ni nghena Ridgeway alo ni fika Southgate ni kuma minenge kha hisa ni fika Sun City la police a correctional service kuna garage ya Shell ni hluvula titangu ni kuma nenge ufimbini se ni ku la se ni ya kaya kwala nga ta ni chumu ya hlupheka na mani na tindisani once ni hleketa ku hayi man a ni kaya ni fani van'wanuna loko ni fika mukukweni lava ni se va fambile lava va nyika swakudya swa namadambu a va kona ku fika ku tleliwa ku ta dirayiseliwa mundzuku ku tlhelela leyi mi kuma ku ni fambe hi minenge siku leri twa loko ni fika ni je majita ka va foni fambe hi minenge tolo ma ku wa famba hi minenge ma ku ri na mangoko ni ku wa xitimela Freedom Park ma ku hi ya xitimeleni namuntlha mata ndhawu yaleyo va ri le Crown Mine a mi fambi mi ri 2 na ku tiva Crown Mine ya loko mi famba mi ri 2 xinhovanini lexi a xi pfukani kusuka loko va fika la Riverside un'we a nga lahlekeliwa hi vutomi ka ri pfukani roho ya na ku tiva na driver ti truck ani offload kona a Crown Mine kai hi layicha ka ti truck letikulu ti khatia veri le kwi fana ni kha mi hlamusela xitori xa n'wina ndambyela Namibia okay ya mi kuma ku hi famba hi ri group nkarhi wolowo ene se a ni nge za ni tshwa ngopfu loko se ni vuya kaya mi kuma ku na ri dekenyana ta va ku yi xexo a no sungula va xitimeleri i xexo yini se a ka se xitimela ma tsutsumi ngopfu ni ku ni tsutsuma na mafurha ni mi kuma ku hi Xitsonga va ri mu ku bushu ni ku bushu ni fika ni nghena ka coach leya timbangi ya ni kuma ku musi ntsena me le ku dzaheni ni fambe ni humese nhloko hi rivatisa because a swi ni tlimba ni fika ni chika a New Canada kusuka New Canada hi chika a Orlando se ni fane ni teka kusuka Orlando a ni fambini hi minenge ni fambe ku ringana ka nharhu and ni fika ndlwini mi nga rivali a ku na swakudya ni fika ni tlela ni ta dya xikhafuthini xa ankele loko ni ya ntirhweni loko ni fika ndlwini ni fambe 3 days hi xitimela ivi mali yi nghena yi lo yi vhe hi hakela swikweleti ku salanyana na yo dya yo xavanyana swakudya ivi malambani xi vhe xi va xi sungula ku pfuka laya na sweswi na ha pfukini mara ni se za ni fika ngopfu se mi sungula no byela lavo xavisa ku va mi hlwerisa loko va hlwelanyana ku bathile ni ku kasi ma nga hatlisa na hi tirha hi nkarhi mi kuma ku ni le ku tweni ka ku vava ngopfu joni ane December ko loko ni vuya kaya mi kuma va yisa ku misi wa nga zama ya fole twa nga ri ngo n'wi teka hi mpamo loyiwani ku a nga swi tivi ku a ni hlangana na yini ndhawu liya yo la ya fole mara swi nga vi na mhaka hi hola ivi se ni sungula hi ndlela leyi ni sungula ku tirha ni malamba ni xi va kha xi sungula ku pfuka hi ndlela yaleyo so even then swi ta va ku mali xi kuma kwihi ku laka le ngoma va ku mali xi kuma kwihi kasi ni yo julukela ivi lembe ri hela va team na that contract ta hina nje disa tin'wana ndala nga n'wa dzekuzeku ni ku ya ndoda ku maketa swa vava na ndeni
a hi tlheleli tirhweni loko va hi terminatini loko a hi tlheleli tirhweni hi fika tirhweni hi tloka na vona hi nghena phakathi va ku mi lava yini ku hi te ku tirheni va ku fambani kasi ku ya ka hina laya swi endli ku va hi recognize byi serious byi serious ngopfu leswi va vhe va hi fonela same day va ku mundu ku mita ni sayina contract ya straight ni nga ha tirheli agent nghena phakathi ntirha se ni swi vona ku se ni fanele ni upgrade ni endla license ya code 10 okay ntirha ni swi vona i nga ri leyi ta ni phusha ku ni va taxi driver leyi so atswa ni upgrade ni ya ka 14 ntirha ni endla 14 hambi sweswiwani ni nga ha ri under provision ne ya driving mara na yi koka superlink na hava problem ni nghena na laha nga ngheniwiki ni tlhela ni huma without any problem so se loko se mi endle na 14 ne Yeah. se mi ka mi driver mi swi se swi swa antswa a mi n'wi fonelangi lowa nonyana lowa la tshaveni hey a wu ku yini wena loko byi swi endla ngopfu byi hiza leswi u kuma ku loko ku ri xi tirha ofisini xi ku ba hi landline xi ku no ku xeweta a vha swi vona ku ya office a mi n'wi xewetanga yena self loko a sa ta va fambini loko kha ni sungula ku vuka ni ku na ti-Facebook wa ni vona kha ni posta ku xa nyuka xa hatima se a mi kuma ku wa ni fonela ku wa ta ni na probleme ni endli xihoxo laha ni nga famba ni fane ni nga fambangi swi ku yini a zama ku ni xavelela a nga ni xaveleleni ku ringana 5 times hi minkarhi yo hambana ni kha ni tonga ku ya kule ngopfu a ku tata ri nthoho ya ndoni nkulu kwala thoho ya ndoni le thavani a ku mina hala mvusoloso ni le ku teni ku a se no suka ngati ni ntongela final because a ni n'wi dinga ka nkarhi lowa mara mi kuma ku a ni pfalela handle ma swi vona ya twala swinene mirini ka munhu loyi a nga ku tumangu mo hetelela ni nga ku va nga give up hambi swo va ku fika kwini va nga give up nkarhi wun'wana loko ni kha ni hlamuseta xi ni rila hikuva a swi vava swinene joni ya tika xo sungula loko ku nga ri na family house kumbe ku nga ri na ka n'wina a swi fani na loko u kha u hlupheka u nga tirhi u nga vi na mali mara ku laveka mali ya rent ku na misan'wana va ri i ndhambi i opa wa ka ndhambi u tshama la ka midavula la kusuhana na hlarikweni misa lowu ni pfuna ku a hi tivana kwala kaya swa tikereke mi kuma ku va endla leswi swo hi ti-weekend va tirha valungwini va tlilina va vuya va rhwale mbedwa ku mahoxi lo mbedwa a ni nyika ni tlela a va a ni tena ribedwa rin'wana roro loko ni hundzuluka a xi rhasa xi twala ka nala tsikiri a xi bavu tswikiri byin'wana ze ni lan'wana ya tlela hansi ni nga ni n'wi byela ku endla xibedwa lexi xa rhasa a ni tisela xin'wana so hi van'wani va vanhu lava mi kumaka ku na hanyi na vona va swi vonini swilo leswi ni swi vulaka so mara ka loyi a nga ka xiyimo xo fanele xi nga ka xona laha a nga ta vona video leyiwani kumbe xani ka lava va hayaka ku hlanganeni na swona because a ni sweswiwani va yimele ti-result va lava ku ya joni ta vuya ku lava timing ku lava munhu a pfuka handleni ka sweswo yi ta ku veka hansi so anyway nakona ku hanya na vanhu i swilo swin'wana swa nkoka ngopfu evuton'wini mhaka ku loko u hanyeka na vanhu va nga kota ku va va ku pfuna the way leswi ni nga hlangana na swo joni a ni lavi ku vona munhu un'wana a ri ka xiyimo lexiya na loko ku ri kumbe xani mi kuma ku swi n'wi tikela n'wana a ni foneli ni ta endla plan ya ku ni zamazama ku ni n'wi phusha ma ta mi fonela ma nga ri ka swiyimo swo vava ni khensi swinene ku va mi tinela ka channel ya hina mi ta phushana vona ku wa hina ni khensini swinene hi swona ahe i DJ ya n'wina leyi Lady Shix mi langute channel ya G1 Soul Makamu enjoy ani ku tivi na le handle ni chava ntungu hi tiva musoko a ni tshame kaya ani ku vonangi handle ni chava ntungu hi luzi na mintirho hi mhaka wona hi hlongoriwile hi mhaka ntungu hi feli hi maxaka hi mhaka wona emadota se hi luzi na vanghana hi mhaka ntungu
tsandzekile Jehova u kwatile va hlanganise tinhloko va hlulekile ma leswo dociwa magomo a hi swona va nga vulaka nhlavutelo vete ku na vuvabyi byi nga tatata misava hi minkarhi ya makumu mimfumo ya pfukelana hi valava vo chayina ku lwiwa na Amerika swakudya u zaminya nyikile vakhanselara va teka va yisa kaya ku vitaniwa masocha masuka enoveni hi sungula ku va vona va tata patu ku phela ku hava nyimpi ndhawu leyi manani ku yo tala vuvabyi ku lava madokodela phela ku hava nyimpi mani n'wina ku yo tala vuvabyi ku lava madokodela vaprofeta van'wina veri va vonile hi ntungu lowu xikwembu xi va byerile va lo miyela naswona kumbe va lo jumiwake a va horisa tiedzi va tlakukisa swilema veri yini hi koronana a va nge pfuxi munhu va tsandziwa hi vuvabyi veri yini hi koronana mi va byela ku ri mina ni ri va hlamba mavoko hi xisipile mi va byela ku ri va sanitize loko va lava ku hanya va nga humi kaya va nga mbalangi mask loko va lava ku hanya mara Jehova na wena u hi pfuveli poyindi phela hi pfaleki mahlo sanitize wena muprofita u tshika ku bayisa va xuta gomo loko va vulavula hi ti-366 hi leswi namuntlha va xuta gomo mi nga tumbeteli vanhu va byeleni ntiyiso ku ri va sanitize mi nga tumbeteli vanhu va byeleni ntiyiso ku ri maska ya boha na yi lombaniwiku ni vona vo tala va cincana hi yona na n'wina maphorisa mi nga dyoki tigilafu mi khomela tilayisense titilafu ta vona ta va hlayisa phorisa mara ti riska mina u nga ti khomi tinhompfu u nga ti khomi na nomo a swo fana matihlo loko u yimela munhu u siyanyana mitara mi nga kumbani timhaka to kavulana hi ta sala hi ti vona loko ku hundzi ntungu se va kayakaya varhangeri va hina va khomalani va tshika va kombela ti-decision ka matiko ma le handle va khomalani va tshika ku pfuleriwa byala ku ngesela na n'hweti va khomalani va tshika a ku pfuleliwi fole a ku yalangi na
a swi pfurile ya ku yena nyina n'hweti va khomalani va tshika va ku vanhu ka hinkwenu hi fanele hi ku testa va khomalani va tshika se tikhiti ti herile ve reka ha testiwe va khomalani va tshika